Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu na Monster Gamingu, ja sam Kowalski, danas ćemo igrati PvP na MCSG. Inače ovaj PvP igram onako kad mi je dosadno, mada nisam dosad snimao i vidim da mi ekstremno lagao, pa se neće dobro tući, ali nema veze. Inače, u zadnje vrijeme baš nije bilo videa, pošto pokušao sam da snimim Survivor, ali nisam snimio svoj glas, pa sam tako morao da izbrišem klip, pošto morao sam da izbrišem klip, pošto bilo mi je glupo da samo stavim kako pravim kuću, a da vam pozadini nema ništa, komentator možda ću je samo brzati pa postaviti prije oni sljedeći epizodi vanili, da ne bi bilo ono sam se stvorila kuća nijotkud. No uglavnom napravio sam donji sprat kuće, nisam završio, pošto trebalo mi je još materijala, a i otišao sam da provjerim jesam snimio dobro, onda vidio da nema tona i mrtav sam. Aj, ovo ovako je malo napsao. Malo nisam napsao. Vidite ovo, lagao da malo, eto makar imam 1 kill taj. Nisam bot bez killa, na svu sreću. Vidite ovo. Slučajno veze. Okej, hajde sada vidimo imamo ovdje čega koga. Tu su ova dvojca, tu su nešto da nije tim. Idemo sad mrtasi, osim ako si jači od mene, što jači, možda ipak i nisi. Ovaj je sport sam low health, jebi. Bježi, valjda neću uva da upasam sam, to je u svom sebi da ubim i to još isto. Joj, ja laga, brate mili, šta je ovo? Sada da malo smanjimo ovaj render distance. Stvarno malo. Ja sam, šta je toliki problem? Šta je toliki problem, brate? Omrta sam. Toliko mi lagao. MCSG inače najlagarski server. Svi. Što ne znam zašto toliko na njem laga. Nisu nešto previše zahtjevne. Meni igre recimo ako na Mineplexu ili ne znam ja tam na Hypixel, na tim jačim serverima. A laga dobro. Znači ping je sam 66 stoji slika po sekundi, što je ekstremno loše. Ne može da mi terinče tako treba dok teče. Da pusti me makar da jedim. Stvarno nešto ne daj ovdje da se radi. I ukrade mi kill. I sad ću imati. Ma jaba,
nema boljeg, pa kralj kill pa ubijaj. Ono, svak to voli da se radi. Ne znam što niko ne ide na ovaj most, to je najprije se tuče. Bare meni. Na ovoj mapi. Ah, fuck. Lako je ući protivnika, ali lako da to ubije. Nažalost. Ti sad tu, oh fuck. Da, gdje sam u povod? Ali mi laga, ne vidim ništa osim igrača. Stana. Ne znam, možda treba mi instalirati Optifine sa 1.7.10 pa da najde pokušam ništa što ovo laga previše. Vidio. Sljedeći PvP je na Sari. Mada ima tam previše cheatera, ali bolje i od ovog stola. A vidi ovo, ništa ne znam. Stvarno. Ja usput ovo je moj pravi skin. Gusar, kao što je tam na početnoj jednoj stranici Monster Gaminga. Uglavnom imam dva svojni skin s odjećom. Mogu se skinut, mogu se obuć kad hoću, kad neću ne moram. Sam moram kad idem na javno mjesto da budem ovako obućen, ne smije biti, to je zabranjeno. Kazniti sad plaću. Oh fuck, šta je čovjek radi? Kako se to zove? Not lag. Okej, valjda me neće opet neko tako zaskočit. Šteta što se ne vidi igračima kad je ovako neočitano šank. Nama se učitava sve, pa je zajeban. Što vidim se igrači. Idemo sad, makar jedan kill i u ovoj mači. Kill je pojel kepa, tako da će se sad očito okrenut na mene, a mene laga i ubit će me. Stvarno, našao sam najbolju vidic. No hajde, bolje išta nego ništa. I stvarno najbolji server. Što mrzim tako kad uleti lik tuču kojeg dala u kredit. Ono, dvojica se tuku, ovaj treći uleti u pobijaj dvojicu. Nakon nekog vremena kad se svi uleti u kredit. A daj, neću imat nijedan kill. A imam još 3 minute, već ću nešto opet skupiti. Ovaj tu ćemo se neki veliki paču i njega probat nafatat. Možda jest. Ako nije on, jest ovaj drugi jebi. A da, onda clean upu, nisam ni clean up imao ovdje. Stvarno, tako sam loš. Ovo je definitivno prva i zadnja epizoda mene sjelišćiju. Vidim tu, ovaj tu lik, neću znati šta je se našli, možda je to kolajto. Ja neću znati šta mislim da se našlo, pošto ovaj supporta i ljudi, ne znam gdje i ko. To je moj problem. Nije mi jasno što se vidio samo na centru.
Bolje bi bilo lako da se rasporedi igra. Nije mjesto što svi idu na centar samo, ali bilo bi bolje da svako rasporedimo svuda po mapi, pa da se random pripijamo. Oh fuck. Ovo ćemo ubiti. Trojica zaredni. Znači, nije neki bot, ali nije ni neki veliki propast, ono, mogu bi ja sve redom. Sad. A što svi na meni? Man, jaravi, šta je? Svi sa mene udaraju. Sve to nije tako uško. Ja ne znam, meni je od ponedeljka ovog krenula škola, ne znam jel kod si tako bilo. Prvo startio sam dobro, koji 10, prosjek 3. Nijedan kill, znači, J7 osnanje što se ulazi. Evo, tu što je. Ali da neće odmah biti neko da me ubije, pošto... Ovo u početku ne odgovarja. Pa vidi ovo, mislim... Što uvijek popravljam? Stvarno... Sky Islands. Jel? Jest si... Šta je? Sad ovdje je veliki problem kad ne vidiš šta je. Padaš. Stvarno. Sky Islands sam uvijek bio prvi broj. Sky Islands, pošto dobar sam tako jako knadnik. Da ga udarim na to dobi velik knadnik, ali sad, pošto mi lagano još uvijek nikakav podcast. A vidi ovo. Laga dobro. I ovo tu se završi, neću više, pošto mi reći da jađu. Inače kasnije malo kasanje. Vidi ovo. Znači, low health i opet, no. Stvarno, ne smijem govoriti sad ja. Šta? Već pa... Ja mislim što ovo bude. Ne znam. Vidi ovo. Ovo je čito. Ono mi se stanče. Čito. Bolje. Ono, pojednake mislim, health i one obla, nemam nijedan kill. Sorry, vidim neko nek se završi i jelim se što sam izvješći to. Inače ovaj fishing rod ne znam koristiti nikada sam u bijegu u vodi. Pošto ono, kad prebacim na fishing rod, inače mi utičem s loftu. Kill! A brate, to... Da se ono mene krene, imam 100 killova zari. Na kući.
2 kila. Ja nisam stigao govorim to, što se jadnik pokušava spasti. Ja inače ovako imam uvijek prvo ili drugo, treće. Uvijek sam uvijek na Skylandsu, pošto onaj, dobro buram ljude. Ali ljudi dobro buraju, to je veliki problem. A inače sad ovako kad mi laga, uspijem burat, ne. Moram paziti još jedan puta. Stvarno moram niko ne gledati, samo sebi, samo to. Ko kad bi dao mrtav, ali ne od moje ruke. Od moje ruke, to. Stvarno, nisam ga ni tako. Loše pink, ali, ja mislim zašto nigdje nikad ne. Znači, stvarno. Pisam te da ovo na Skyland morate pazit da je vaš protivnik bliže konoru nego vi, pa se ne morate. Kao što sam rekao. To bi bilo to, hvala vam što ste pregledali, ostavite like, share, subscribe, pa vidimo se u narednom klipu. Doviđenja.